strategies. Rawe. 2 strategies of play. Ana, kai te tiro, kai te tiro whānui. And a claw from the Kaiwawa. We had the Kaitiaki stepped in, and a piro belongs to Taniwha. Oh, some quick succession of... It was quick. Ana, Taniwha gained possession of the key. He had gone. No hoki. Those low shots don't seem to be as effective. Tika, and that's the difference with the variation of height, the drop. Kua hatia e nā Kaiwawa, kua ono nā piro, kua... Turangitukua with the key hitting the top of the tupu. Ko ngā, me te... Ka puta I te kētia, tere la watu. Ai, tere. Have one Kaitiaki pushing up against the Taniwha and 2 will stay behind to protect the tupu. And I reckon that'll come... Oh, beautiful. Your kai tākaro being able to get into position in time. Oh, wow, hey. Ai. So ko ngā waiwai. Ne. Ko ana hera eru Solomona tērā. Upoko quickly regathering that lost key. Hope. Oh! Quick points here, I'd imagine. That's right, so trying to get those quick points just to secure some. Two are active and you'll have 2 just monitoring. Taki te rutu tērā. Kahanei rātou. E te whaia ti hai e te upoko. Oi tino tahi ka tipungia te ki atu ki te tamahine rā. Awanui anō, kai te kimi hoa. Ko kitea, tu manawa. Ko tere hoki tau a quick point. Te rawe o tērā whiu a te tamara. Now Kaiwawa has picked it up. Ki te kore, well. And ka kahano hoki rātou, ko te hauwha whakamutunga tēnei. Te hauwha, That fella doesn't stop. He just... He wira ke, kai runa i wana waiwai. Ana, kei ai anō. Tōtika. Kare, 2 players can rip at once. But if it's not simultaneous, then ka kore e riro. And possession to Upoko. Oh, look at that no-look throw to his pōna hoa. Weeks, and it could be a month. Like myself, still working up the ranks, still getting... Ka mihi kia rātou te upoko o te ika. Me te mai o tō rātou tū te rangi nei. Māori Active.